He maha ngā whakamāramatanga mō te rerenga special needs I roto I te ao mātauranga. He oe, te nuina o te wā he ingoa e hanga iana ki ngā uauatanga o ētahi tamariki ki te ako. I nāia nei, he ingoa Māori hou kua kuhaina ki Ngā Pouwhirinaki, arā te rōpū Māori o ngā kaiako āwhina whanonga ako, arā ko te tamaiti whakapepeha. He kupu e hanga iana ki te pūtakena mai o te tamaiti, kaua ki tētahi rerenga kōrero me tōna wairua kino. Kaia tunga mau harawira te roa nāke. And today, when the karaua presented, don't like that word, special needs, my mind was going 100 miles an hour. He kupu matakawa te ingoa special needs, ki etahi. Ahua whakaiti, ahua whakahāwea tērā I te tamaiti. It's one of those things where when you see it in front of you, it's the last thing you want to talk about. He ingoa reo Māori tātai arahia black hei whakamahinga pea, ma ngā kaiako āwhina whanonga ako. Whakahoki aia ki tana ukaipo, tamaiti o te whakapepeha. Tauhia taua kupuna. Ia huke mai rātau I roto I te whakapepeha. Tamariki o te whakapepeha. I te tau iwa te kau mai iwa I whānau mai te rōpū kaiako āwhina whanonga ako. Hei āwhina I ngā tamariki e pāngia ana e ngā mate pēnei me te takiwātanga, me te mate aro pīkari. Nā wai ka whānau mai te pekanga Māori o te rōpū. We've got around about 100 RTLB Māori across the motu, but because we're so spread out, hui atau is critical because this is our moment to be looking after each other. Te wā tuatahi I timata hauti nei mahi, te ingoa was RTLB designated Māori. And a te wā, the designated Māori went away, the ingoa. Kua wāhia ngā kura o te motu ki ngā kāhui arohe e whā te kau. Aha kua kaorea no ngā tatauranga ki a takohia, e ai kia Graham kei te nui ngā tamariki Māori I wiporonihia hoki. Because we're in clusters, we don't necessarily see all the data from other clusters, but we get a sense. You know, I mean, it's for example, in our cluster, we'd probably be looking at about 60 to 70% of our intake would be Māori or Pacifica. Heoi no hei tāna ko te whānau te mea nui. To our whānau out there, those whānau who have mokopuna that we're involved with, we're with you, we love you. And you know, don't be shy to ring us and call upon us when you need us, because that's what we're here for. E rua rā kai te toi kai mua I tēnei rōpū, hei a tāro take I ngā kaupapa nui o te wā. Tuma mau harawira, te Ao Mārama.